Yego nibyo mu by'ukuri twirwaneho yamaze kuba ifata mbiri ndetse ifata mbohe ndetse reka mubwire ngo yakoze iyo bwabaga nayo yirwanaho ifata ingabo nyinshi z'u Burundi cyangwa se z'abarundi FDNB nyuma ko bari bagiye kubagabaho igitero cyo kubica cyangwa se mu by'ukuri cyo kwica abanyamurenge. Murabizi neza ko izi ngabo z'u Burundi zimaze iminsi zikora igishoboka cyose kugira ngo zivugane abanyamurenge ndetse bo mu bwoko bw'abatutsi angaha imurenge iminembwe mikenke mu bijabo ndetse n'ahandi. Mu by'ukuri rero twirwanaho yirwanyeho ikora igishoboka cyose biza kurangira ifashe mpiri izi ngabo z'u Burundi nyinshi cyane. Ni mu gihe kandi izindi zari zamaze kurekurwa na M23 zari zimaze iminsi zarafashwe mu bice bigiye bitandukanye. Hago byo gusa mu by'ukuri tuma kugiye kugenda tugarukaho ndababwira kandi mu by'ukuri ku mutwe nyeshyamba wa M23 wamaze kuba by'ukuri wambarira urugamba ndetse ariko kandi n'ingabo za leta Kinshasa FDNB nazo zikambarira urugamba. Mu by'ukuri bihagaze bite? Ni nyuma yuko uyu mutwe nyeshyamba wafashe intwaro nyinshi zo ku ruhande rw'ingabo za leta Kinshasa. Mu by'ukuri bari bagiye muri operation yo kugaba igitero kiremere cyane ku mutwe nyeshyamba n'ibice bikomeye cyane bigiye kuba biramo urugamba. Ni mu gihe ariko kandi abandi bambariye urugamba rwo gufata imijyi yombi uko ari ibiri. Iyo mijyi ni yihe? Mubane nanjye muri kano kanya gato cyane ni ya minota ya 10 cyane irimo update nyinshi ubundi tukarusha kugenda tubana mu buryo mwe cyangwa ubundi. Mubane natwe ni ibintu byose cyane mu by'ukuri ibintu bikarusha kugenda bigenda neza cyane. Ni AFC M23 cyangwa se twirwaneho yamaze ko ifata mpiri igafata bugwate izi ngabo z'u Burundi zari zigiye kwica abanyamurenge. Mu by'ukuri reka tubanze tubirebera hamwe mu by'ukuri ariko ngo zari zigiye kwica abanyamurenge. Mu by'ukuri murabizi ko mu bijabo cyangwa se iminembwe hari kubara genocide nyuma yo leta ya Kinshasa ifatanyije na mugenzi wabo ababu Burundi bumvikanye bagafata FDLR wazarendo ndetse na FDNB. Mu by'ukuri bakafata n'imbonera kure zikaba ziri kwambuka zijabuka Tanganyika zikajya hakurya kugira ngo zivugane abaturage b'abanyamurenge ngo zibice zibicurubozo bakoresheje intwaro gakondo. Mu by'ukuri si intwaro gakondo gusa ahubwo bakoresheje nyine n'intwaro nyinshi zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri rero mu makuru yacu cyangwa se makuru ako dukomeje kugenda turebera hamwe mu rusange na makuru mu by'ukuri dukomeje kugenda twibandaho ari kugenda aca ibintu bigacika hirya no hino. Umutwe wa MRF cyangwa twirwaneho uri mu zigize ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirarwanya ubutegetsi bwa President Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine nyine Iharanira Demokarasi ya Congo watangaje ko wafashe mpiri abasirikare benshi barimo abo mu ngabo za kiriya gihugu n'u Burundi. Twirwaneho mu itangazo yasohoye kuwa 30 Nyakanga yavuze ko bari abasirikare yafatiriye mu mirwano mu bihe bitandukanye ubwo kandi babaga bagabye ibitero ku banyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Wagize uti ibi bitero byose byari bigamije kurimbura abanyamurenge basubijwe inyuma n'ingabo zacu zashoboye gufata benshi mu barimo mu ngabo z'u Burundi FDNB n'iza Congo FARDC. Igihe nikigera tuzazerekana. Twirwano kandi yatangaje ko yafashe mpiri ingabo zirimo iz'u Burundi mu gihe yaherukaga gushyira iki gihugu mu majwi igishinja gutoza ndetse no guha intwaro abarwanyi ba FDLR yewe mbere yo kubohereza mu gice cy'imisozi miremire ya Uvira na Mwenga kwica abanyamurenge. Na makuru kandi igisirikare cy'u Burundi cyamaganiye kure kiyita ibinyoma. Burundi kandi cyakora busanzwe bufite muri Kongo ingabo zirenga ibihumbi 10 bwohereje muri Kongo gufasha iki gihugu mu ntambara kiri kurwanamo na AFC M23 ndetse n'imitwe twirwandoro ndetse na Redi Tabara. Mu by'ukuri rero nkuko ndimo ndagenda mbibabwira n'ukuri niko kuri kuko ingabo nyinshi zikomeje kugenda zibura n'uruva gusenya mu by'ukuri z'u Burundi zikomeje gufatirwa kuri tere y'imirwano zikomeje gufatirwa mu ntambara muri bice bigiye bitandukanye. Na makuru akomeye cyane mu by'ukuri akomeje kugenda tugeraho rero ko izi ngabo nyinshi zafashwe ziri kugerageza kugaba igitero gikomeye cyane mu by'ukuri ku banyamurenge. Ese izi ngabo zirarekurwa? Ese zirafungwa? Ese ko nubwo hari zafashwe zamaze kwica abantu biraza kuba bigenda bite? Byose na makuru mu by'ukuri muza kugenda mumenya ndetse munakurikira hano kuri Ruhuka Empire News. Twihuza cyane rero nkuko namaze kubabwira ni mu gihe kandi umutwe nyeshyamba wa M23 wafashe mpiri ufata bugwate amakamyo menshi cyane yari yuzuye intwaro ubwo bari bagiye kubagabaho igitero mu misozi ya Uvira. Ahangaha ino misozi iri hejuru ahangaha ndavuga ahangaha za Runingu ndetse Sange ndetse na za Rugutu n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Izi ntwaro zari zuzuyemo
amasasu zari zuzuyemo ibifaru ndetse yewe n'intwaro zirimo amamisire n'amaroketi. Amakuru avuga ko ngo bari baje kurimbura burundu ingabo cyangwa se umutwe nyeshyamba uranga muri Runingu, ndavuga ingabo za FDNB n'iza leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ko ngo rero umutwe nyeshyamba wamenye ibyo ngibyo rugikubita ngo ugerageza gutangirira hafi, mu by'ukuri ugerageza kubahagarika kirikare bataragira ku mugambi wabo. Ndavuga ko ngo izi ntwaro kandi ngo zari zerekejwe mu by'ukuri ngo n'abasirikare bakomeye bakabuhariwe, ariko kandi ngo inyuma y'izi ntwaro ndetse n'imbere ngo izimwe mu makamyo zari zuzuye amabuye ya zahabu, izindi ngo zari zigiye gucikishwa. Bivuga ko bitwara bimwe ngo byafatiwe ahangaza Kavimvira, izindi zigafatirwa za Karemi. Ni amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda tugeraho, ariko tutaramenya neza ukuntu turi buze guhuza bino bintu kuko nari ku bwacu byaducanze. Ntabwo turamenya ukuntu uyu mutwe nyeshyamba wafatiye intwaro ahangaha muri za Kavimvira, kandi bigaragara ko Kavimvira mu by'ukuri iri kure cyane. Ariko kandi tukibaza nanone kandi ukundi ibindi ibizingi zafatiwe muri za Karemi, kandi mu by'ukuri Karemi nanone kandi ari kure cyane. Tukibaza ngo ese umutwe nyeshyamba ufite ubushobozi bungana gute bwo kugerageza kugera aho hantu hose kugira ngo bafatire izo ntwaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego ntabwo byoroshye na gatoya mw'abantu mwe, ibintu bikomeje kuba bibi cyane kuri tere y'imirwano. Ntabwo ibintu byoroshye na gatoya, gusa uko biragaragara ko umutwe nyeshyamba wa M23 ukomeje kuri bwabaga ndetse ukomeje gukoresha imbaraga zidasanzwe ugaragara kuri tere y'imirwano nk'abahanga cyane. Ni amakuru dukomeje kugenda tugeraho ndetse dukomeje no kugenda dukurikirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twihuse cyane rero ntabwo tuza kugira ngo dutinda, nubwo bigaragara ko umutwe nyeshyamba ngo ushobora kuba wahinduye tekinike ngo ukaba ugiye mu by'ukuri kugenda uzenguruka iyi Kiriba. Mu by'ukuri nakomeje kugenda mbigarukaho, mu by'ukuri ngo ingabo za FDNB zamaze kuvumbura uyu mutwe nyeshyamba ngo plan bafite. Amakuru mfite ngo nuko bamaze kuvumbura ko ngo bashaka kuzenguruka iyi Kiriba ngaho kugira ngo bayicemo hagati rwagati. Mu gihe rero ingabo za FDNB ndetse n'abakomando n'abanye-Colombia bo bari baje kugaba igitero kiremereye cyane ahangaha ku birindiro by'umutwe nyeshyamba uri ahangaha muri Runingu. Amakuru avuga ko bamaze no kumenya umugambi w'uko umutwe nyeshyamba ngo ugiye guca ku ruhande. Amateka akaba avuga ko ashobora kuba agiye kwisubiramo, kuko ubwo bajyaga gufata mu by'ukuri Rwindi banyuze ku ruhande rwa Kanyabayonga binjira muri Rwindi, nyamara Kanyabayonga bayisiga ku ruhande. Amakuru avuga ko rero mu by'ukuri ngo iyi Runingu nayo ngo bagiye kuyivamo bagasigamo ibirindiro, ubundi aho kugira ngo binjire direct muri Kiriba ngo bakayizenguruka. Aya ni amakuru nyine FDNB zamaze kuba zimenya. Ariko andi makuru akatubwira ko FDNB na Wazalendo ngo bakomeje gusubiranamo barwanira ahangaha muri Kiriba, bapfa yuko ngo bafite ubwoba. Bamwe bari kuvuga ngo bajye kurindira mu misozi, abandi bakavuga ngo reka bayirindire hagati rwagati. Amakuru akavuga ko ngo bose ari ubwoba buri kubibatera. Ni amakuru akomeje kugenda tugeraho rero, tukibaza ngo ese ubu bwoba buraza kuba burangira bute. Ni amakuru kandi akomeje kugenda tugeraho ava kuri tere y'imirwano atubwira ko ubu tuvugana umutwe nyeshyamba wamaze kubimenya. Nakunda kuvuga ngo gucishamo umuntu ijisho. Umutwe nyeshyamba rero ngo wamaze kubacishamo ijisho nyuma y'uko bari kurwana, nyuma y'uko bari gusubiranamo, ngo nabo ngo bashobora kuza kuba batungura. Ibi byose bikaba bivuze kuba bitewe na leta ya Kinshasa ikomeje gutegura ndetse no kugaba ibitero kuri mutwe nyeshyamba, kandi umutwe nyeshyamba nawo ukaba bamaze kumvikanisha ko muri buzo gukora igishoboka cyose ngo mpaka winjiye muri ako gace, ngo kuko ngo bashaka kujya gucicikisha izo ntwaro. Andi makuru ngo ntabwo baza gutegereza ko babarasa, ngo ntabwo dutegereza ko baza kutugaba ibitero, ngahubwo reka twinjire kuko nicyo gihe. Ayo niyo makuru ahari, ngo ntabwo tuza gutegereza ko batugaba ibitero, ngahubwo reka twinjire nicyo gihe. Sinzi n'ibyo kintu muri kucyumva, reka nongere ngisubiremo kugira ngo mucyumve neza cyane. Munyemere nongere ngisubiremo kugira ngo mwumve aho ibyo bintu biheri. Ngo ntago tuza kwemera ko batugaba ibitero, ntago dutegereza, atabwo nicyo gihe reka twinjire mu mujyi. Uwo mujyi ni uwuhe? Ushobora kuza gusanga ari umujyi wa Uvira, ushobora gusanga ari umujyi wa Walikale ndetse na Teritwari. Aha ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo nk'uko nabibabwiye leta cyangwa se uyu mutwe nyeshyamba washyize itangazo hanze ugaragaza ko nta mikino ufite, ngo nawe ngo ugiye kwirwana kinyamwuga, ngo kandi kuri buze kwataka, ngo kandi kuri buze kugerageza kugera aho ibyo bitero biri guturuka. Bivuga ko rero mu by'ukuri nyuma y'ibitero biri gutegurirwa ngaha muri Kiriba bagomba kugaba kuri Runingu kugira ngo Runingu bayikuremo. Uyu mutwe nyeshyamba umaze kuvuga ko utari buze kwihanganira gutegereza ko bagaba ibitero, ngahubwo nabo ngo bagiye gufata umwanzuro hakiri kare, kuko ngo bamaze kumenya ko ngo leta ya Kinshasa iri gutegura intambara ikomeye cyane, ngo kugaba intambara ibitero bikomeye cyane kuri M23 muri axe zose ziri mu rugamba ndetse no ku birindiro byabo byose aho biva bikagera. Ngo ni bw'ubwo buryo rero ngo bagiye kugaba igitero karabutaka kidasubira inyuma ahanga mu gace ka Kiriba, bagahita bafata n'umujyi wa Uvira bikava mu nzira, ngo ubundi ngo ikiba kikaba, cyangwa se bakunda kuvuga ngo kibyimba kikameneka. Ariko kandi ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa nazo ntago zoroshye, nta nubwo ziryamiye
ubusa kuko bivuga ko bamaze kuzana intwaro karabutaka harimo ibifaru nubwo bimwe babifashe, ndetse amakuru akavuga ko ngo bahinduye tekinike y'urugamba. Iyo tekinike ni yihe? Munyemerere mbabwire rero mu by'ukuri aba ngaba mu by'ukuri mu byo bari gupanga bari kuvuga ko ngo bagiye no kugaba igitero ku mujyi wa Bukavu, ndetse bakanyurira haruguru cyane aho ngaho muri ku kibuga cy'indege. Ariko umutwe w'inyeshyamba ukaba wamaze kugota ikibuga cy'indege, ndetse ukaba wamanuyemo n'intwaro ziremereye cyane. Ndavuga ikibuga cy'indege cya Kavumu wamanuyemo intwaro ziremereye cyane, ndetse wakoze na reinforcement. Ayo ni amakuru dufite mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wakoze reinforcement iremereye cyane. Nongere mbisubiremo, bakoze reinforcement iremereye cyane. Iyi reinforcement iremereye cyane ni iki rero? Mu by'ukuri mu kurinda ikibuga cy'indege cya Kavumu, amakuru avuga ko ngo cyamaze kuba kirindwa n'abakomando kuko bamenye ko leta ya Kinshasa yahagurukiye. Ni nyuma ko FDLR, FARDC, FDNB ndetse na Wazalendo bafashe umugambi wo kugaba igitero rutura simusiga icyarimwe ku kibuga cy'indege cya Bukavu. Ikibuga cy'indege cya Bukavu impamvu bari kugihigira hasi hejuru ngo ni ukugira ngo bakifashishe mu by'ukuri kugira ngo indege zabo zize zihagwe, zizana imisada, zizana abasirikare baza gufata Bukavu ndetse no kwataka Uvira mu gihe yabifashwe. Aya ni amakuru twakomeje kugenda tumenya, ariko ngo ntago biri buze kugenda bibahira. Update itugeraho nyuma yuko twirwa n'aceke abasirikare umutwe nyeshyamba wambariye urugamba kuko ngo ufata umwanzuro wo kwataka Pinga ubwo twese tuzamuka muri Nord Kivu. Amakuru avuga ko Pinga impande zose bamaze kuba bayigota. Uturuka Rurambo n'izindi ngabo nyinshi bakuye za Breusa ngo zize zibafashe gukura mu mujyi wa Pinga. Ngo gukuramo Pinga biraza kubafasha cyane guhita bataka bava Ikobo binjira muri territoire ya Warikare, ndetse ngo barayirwana mpaka inkundura cyane ko bivuga ko ngo bamaze no kuyizenguruka. Amakuru avuga ko ngo bamwe bamaze kurira ibiti, abandi ndetse ngo bafashe imihanda ya Rubutu ndetse na Tingitingi ngo mpaka babatangiriyemo hagati. Ayo ni amakuru akomeje kugenda atugeraho muri access giye zitandukanye. Mwicyo musabwa nta kindi ni ukubana natwe kugira ngo tubagezeho update zose muri rusange. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko ndimuragenda bibabwira ntago byoroshye. Mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru mbonye mu kanya gato cyane, akanama gahuriweho n'u Rwanda ndetse na Kongo katangiye ibiganiro. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye ku mugaragaro inama ya mbere y'akanama gahuriweho n'impande zombi gashinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington mu kwezi gushize. Iyi nama kandi yabaye ku munsi w'ejo kuwa 4 Washington muri Amerika. Ubwo kandi ikaba ari intambwe ya mbere mu gushyira mu bikorwa aya masezerano y'amahoro yashyizweho umukono binyuze mu biganiro byabereye i Washington ku itariki 27 Kanama uyu mwaka. Ibyo biganiro kandi byaranzwe n'ubufatanye bwa Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Byashingiyeho kandi hatangizwa uru rubuga rw'inama igamije kugenzura no gukemura ibibazo bishobora gukomoka kwishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano. Aya masezerano y'I Washington yemeje ko u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizwe ku mupaka uhana imbibi n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iminsi 90 nk'uko byari byateganyijwe muri gahunda ya 2024. Amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo muri Kamena 2025 yafashwe nk'intsinzi ikomeye y'ibiganiro byari byashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Trump agamije kurangiza intambara zimaze guhitana ubuzima bw'ibihumbi by'abaturage muri Burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama kandi ya mbere y'akanama k'impande zombi ije ishimangira icyizere cyatangiwe kwiyubaka hagati ya Kigali na Kinshasa nyuma y'igihe havugwa umwuka mubi ku mpande zombi, aho buri ruhande rwashinjaga urundi gufasha imitwe yitwaje intwaro. Biteganyijwe ko iyi komite kandi izajya ihura buri kwezi mu rwego rwo gukomeza kugenzura ako kamaro cyangwa se amahoro ashyirwa mu bikorwa, kurinda n'intambwe imaze guterwa kugira ngo hazagera ibisubira inyuma muri rusange. Ngayo nguko rero umuntu ko nkuko babivuze Trump akomeje mu by'ukuri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo byose bigezweho. Ngayo nguko hanyuma rero ntabwo ndibuze kuvuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi n'amakuru akomeje kugenda tugeraho atubwira gusa n'ubwo bimeze bityo ku ruhande rwa M23 ndetse na Leta ya Kinshasa biragaragara ko hari gutegurwa ibitero bikomeye cyane kandi ibitero bidasanzwe mu by'ukuri ku mpande zombi. Ese ko Leta ya Kinshasa yari yasabye abasirikare bayo guhagarika urugamba ndetse no kutarasa kuri M23, kandi nyamara bikaba bikomeje kugaragara ko urugamba rukomeje kurimbanya ku mpande zombi. Ibi ngibi turaza kubyita iki, turaza kubisobanura gute mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yose rero kaba mu by'ukuri ari amakuru akomeje kugenda atugeraho. General Masunzu yamaze kwimurirwa inshingano agaruka mu rugamba ari mu bisi, ari mushyashya nyuma y'uko umutwe w'M23 umwangiye ubusabe wabasabye. Uyu mugabo asa nka rero agarutse aje kwiyahura mu by'ukuri kuri M23. Munyamare ibingibi tuza kugera tubirebera hamwe nyuma y'uko yajyanwe muri Ituri. Turebe ese koko Ituri yahajyanwe gute kubera iki. Aya ni amakuru tuza kugenda tugarukaho.
ndabashimiye cyane kubeza mwawe natwe muko tunagaruka bye bye.